Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Barengang kumta kajing krau jong kene kajaka kapar keleng gari kasi kumangaladap keren namar baik kade ka area dingyay. Jadu samairang nataray daya po pentor dalab yu teray diyang bola kamirim tabi yung nudutit dingyay. Sabhay no kinlap kumta ngi sarang sken kinlap kumta kade ka dong kathan ka pau nam tam beragawi ka kasi jantia. Te kumta kajingwan jonga hangne kalong bangan pensyai halor kejing kawang lem kita yana. Yang menin kumdan lacu dak kumay menin menmit hang teh apa maupun hila jer dak kerteng jonga hiong hana bangin pinki na porang sken ngenriam dak nari amazing hana. Napoy hapo nang ur kumta nangin skre sa katang suloy. Napoy siya lingkoy. Ngin pabe sa dagikso. Ngin sa siyat sundon. Nganong yapi. Nganom syapting. Lada pipi daw hero. Lada superhero. Dan ada pipi daw wrestling lana wrestler. Ngapat ngandai UFC fighter. Nomor day ngaong kumta. Habang keren yang amat jauh ajak beriu, nganam syakti yang yano rem, lada pikret dekat tang suai, lada pikret dekat top komando, nyelarai baik ban pencop yo babapu, nasoyong konferensi. Benda kawan meeting, gaya dekat meeting, baik balau meeting usamin atau rawisken, hakfor mengalek mga kikwa banong banbuak kali, mga nyahi apik kentuna, nanti syakti yang berapalak meh. Kumpala, lihat behe nasurok na kamarki galek. Kajing syapting, apa orang sekian yang ada bitu, long meeting long, minta pamang ilasyu, yang penhiar beda kerali, kat habalek hanggo. Anda ngipay bang ladap start, anda ladai ga, sipo tarik bantak bu, mal kepelang station, yang penlali kan pipi. Martini kidai kibut, jong kajing pensel tu bakla kajing penbi jupai ba namar ba kane kidak kisin kira nang pau kat ini kisi yei kemawa keren huntai pau amsau kata kabanar gebakren apa bakren kiwi dalam meeting huntai pau lingkut kamlei gitu kabanar marsin keren ukun di KNBP kakliap jadin kuat kata kita kenal nanta sagawai hantai hapo maulumru kakeng kesuki kelalendang sedin keran. Kata kedehar, bat nang ta kijing pensyai segi gue kalongkum ni. Kawai pegawai ke konsumsi. Kaba, utau bak do pestun oleh jala election kiken edit kirembek. Yala da bi, apa mau lari lek banau hene ngipin bi man kasan snem kingap magasan snem lek kena di KNPP. Nang tahu le chati siapa konferensi bapa idang rukum ta ilai banau na yung jong lajong tingin ay do suntek yung jong ki we in ay dito gila bastek barit tukum ta tram chati ro muntah le pa sayong rukum ta ngin le basa kawai kadak kasin nganong yapi uniu kandidat jong KNPP menta hakapor ng pet na party HSPDP ukram pet na kalinti kabadai urisain hakapor amal patkut urisan jom no si NPP. Uwi konsuat no, ya kipay ba kasayong. Pada kata kapor marisan, kita laingot, kita urisan hang juga por. Uwi din na melim, uwi din na umsning, but uwi din na soyong. Hindi kita kiangot, di kiakon na po sa, di kiakon na election. Na po umsning ro, uwan balay, uto ba na melim uwan balay, o uni ba soyong ro uwan balay, dalang ko balay sa bandru. Kadak kasin sa kaway pag nga raw yapi kayo UDP kasyat juday ka party ka magdonbok ba manyakon yakum gani ka dyan election balay ngawang donbok ang kapawar bakla i-president rang ba menswa i-Dr. Dan syati sa po konsumsi kapawar sila syati mas yakun ba election ka job ka bom mana habakla di bahas ka sunro dahil yung election job ka bom nangta haba jomno uwi ni Kiyamale ng party Congress, ng party NPP nang kina po Ranikor yala election may siti job ka bom temen
mentaro kedai genuk sabangnya hane po sayang kom kena election kan job kapom. Nila itu kom kinong song namar ba keleng habang ilek om doler syu haparang sken kilas dang ban her man kakisnong manongin ay no sipau arpau laipo hajar hendrai kita kipai ba jingi kibasta don brio Yakub dengar rijan tamu hane ko mai ba na chimno dengan nang mes arpau hajar wong belum tak dong iram bahana ini yop sana betul ayam rem ibarat ria krista menta bayo pisa NPP repai ba basta jungi unnum baklasyu namar balai kihaban le kumta namar ke jingrem kanlong kabarem kepet minta iradap skutu syai ba minta ngin tam kepet minta ngin job amdai pa benong bagi job kemau isa meba minta bangin susyong sukno ihaban tres kitom nanito kanaya pi namar nga miniswa hapo benong li school nado na class 1 ter ngalay du kelas 8, 9, 10 kumta lakas 1 ngalang menengkong inyong hikay ngayong dali abhano belum talalang menengkong hable abha dali kelas 2 lang menengkong yung hi dali abhano kumta si kumta kelas 3, kelas 4, kelas 5 hado kelas 9, 10 kumta yung abha sila abha long menengkong si long menengkong hindi yung yapi ngitip pementa ngilong menengkong baik talbang ngitang don kamban le abha kata gawai kebang lakwa banay luksa iti Bangsa gawai pat kabangi iskau to bahangni kitan dangdon gitu kibang balik kirsyan ya ke parti kongres kabang akwa ban pensyai bhamenta kalong galadep banwan ni syatay siyang presiden ke VPP ngorong siya se pipinwan siya soyong ban kirsyan yung kurtong kongres hindi uang to jajay ngasujubab nilai iba hati tu social media uang kaditang kagamtok kakam syukur namar ba ya ka white lamba khainbor jong tirat sing ma banong ai ka yeli pam stage soyong ka white lam ka khain ka pam tangi giri yele ba persya ma ban suang pankai yela dap so thu sai mana kalian ka kongres lu ka thok bat menne mustat layat keleng ka sinong maram ban peni hane bangar ngala kersan kongres hari ini menin jamiat kawan parti kongres apa sinong badan mga ninga ngadon lang hanta nomor baday hasinong wow kisondur ki ong miro lawan lang mga bisdang bantun kami manong dalay lero waktu dulu namar ba kini kibas lo to bakla yo dangdon banang ni na po ere dingyay banong at kongres kung mga ang borosikata tong niyum hapoy da borsaay barit kung ta diyum saay lay sa jingbuan penday to simpria long hikaju namarumpoy siya awar hajar katra ngilama dia kene kibas kau tenar tibuah ane jings kau day iba juda mendai bangakan to mendai ke jingnya birik jong gibriu kini tep iba juda nalar tep mentayu loy minta dipilai menta bigwe parti klaim kejingan man kersan yang UDP ngalati kena poi loy ane apa area ngam kuah happy ngiyong ale langse parti UDP kapdang kelut yang pagba kesayang konsulsi lada deh hakado kapor ngindamong bawan Nadine bawan Nakmat ngin tray kaju ngin yale kumju ngimong rebapi piawan hadin ngim kaimbriu ngi pedang kelut namar bang penediat jongi udah brio basnoret udah brio basngap yang jing krelem kibarit baro hukum tangi weriki namar ba ngila sutu syai bagi jing penyaso jongpi kan pentam kepot susu kenang ba kane ke jingko jong ke NPP barok karalong ladap bat lakut no balai ngawang kumta markat ami kisi kinong kirsan jong NPP habiki ai jing